Dukroviću, drago mi je što ste upoznali, što evo, izvolili ste evo, sad će vrijeme da naš mali intervju. U vašem govoru napomenuli ste Torbež, populacije koji žive u zapadnom delu Makedonije. Ja dolazim iz tog kraja, interesuje me koje je vaše mišljenje o tog Torbeža. Gdje vidite Torbeža sad, danas? Pa vidite, prvo, najbitnije je da svaki narod i svaki dio naroda pozicionira sebe najprije. Najprije gdje oni vide sebe. A posle toga svi mi ostali dolazimo na red da dajemo svoje mišljenje. Dakle, za mene kao misleći Bošnjaka koji smatra da je važno svim Bošnjacima svijeta da budu zajedno da bi opstali biološki, ali i da bi očuvali svoj nacionalni identitet. Za mene su Torbež i Bošnjaci i Torbež moja braća. I imaju moju ruku, ali ne samo u ovome smeru. Ja sam dobio puno informacija da Bošnjaci, Torbeži, od Struge i drugih dijelova Makedonije se tako osjećaju da mene doživljavaju kao svoga brata, kao jednog od njih i da taj njihov osjećaj mene kao Bošnjaka obavezuje da budem sa njim. Naravno, pitanje identiteta je najprije pitanje osjećaja. Identitet se ne može niti nametnuti, niti oteti. To je pitanje osjećaja, ali ono što mi, Bošnjaci u Sandžaku i u Bosni osjećamo da su Torbeši u Makedoniji Bošnjaci Torbeši, kao što su Goranci Bošnjaci, kao što smo mi Sandžaklije Bošnjaci, kao što su Hercegovci Bošnjaci i tako dalje. Dakle, postoji taj neki lokalni identitet koji je nesporan, ali generalno, ukoliko ne pripadate jasnom etničkom, nacionalnom i kulturnom identitetu, onda ste ugroženi ste kao zajednica i vaš opstanak je u pitanju. Nažalost, samo Bošnjaci, bilo u dimenziji Bosanaca, Hercegovaca, Sandžaklija, Goranaca ili Torbeša, su još na jednom historijsko-civilizacijskom švedskom stolu i od njih se trga. I druge nacije samo još u Bošnjacima vide narod koji mogu popunjavati svoje redove. Ne postoje drugi narodi koji su na švedskom stolu da se poslužiš osim Bošnjaci. Bilo u Crnoj Gori, bilo u Makedoniji, bilo u drugim dijelovima Balkana. Mi mislimo da je to važno da se zna i da se kaže. Mi mislimo da svaki narod treba da bude ono što jeste, a ne da bude materijal za potkusivanje drugim narodom. Dakle, to je naše ubjeđenje, ali na kraju može biti moje mišljenje ovako ili drugačije. Najbitnije je šta čovjek osjeća u sebi, kako doživljava to njegova porodica, njegova šira zajednica i kako se ponaša u pogledu svoga i vjerskog, i etničkog, i kulturološkog, i folklornog, i svakodnevnog kulturnog identiteta. Dakle, to je suština stvari. Ono što mi u Sandžaku osjećamo jeste da smo mi prošli jednu fazu te kulturne ugroženosti pod udarom žestokih asimilacija prije svega i Beograda i drugih centara i mi znamo kako je to. Mi smo se u kulturološkom smislu značajno izborili kroz islamsku zajednicu, kroz internacionalni univerzitet, kroz cijeli sistem obrazovno-nacionalnih institucija i mi sada više nemamo taj problem nacionalne identifikacije. Mi smo ga imali slično kao što je to sa Torbešima prije 20 godina. I mi ukoliko smo se izborili, mi ne želimo da tu blagodat ostavimo samo za sebe, mi vam pružamo ruku i svaki onaj ko prihvati našu ruku, mi ćemo biti i braća, i prijatelji, i komšije, i naše resurse, i nacionalne, i kulturne, i prosvetne, i institucionalne, i vjerske ćemo staviti vama na raspolaganje. Naravno da resursi jednog naroda bez države nisu veliki, ali institucije su bitne, država je najbitnija institucija, ali isto tako je mnogo primjera u svijetu, tamo gdje je postojala svijest, gdje je postojao jak duh, bilo etnički, bilo vjerski, zajedno je to najbolje. I zato naša jeste poruka da je naš identitet prepleten tim etničkim, ali isto tako i duhovnim.
I u slučaju Bošnjaka u bilo kojoj dimenziji etničko-duhovni identitet je neodvojiv. Neke nacije mogu da odvoje nacionalni i vjerski identitet, mi ne možemo jer nam, a koliko nam odvojite duhovni identitet, ugrožen nam je etničan identitet i obrnuto. Tako da je to naš kurs i to promoviramo i kroz Svjetski bošnjački kongres i kroz Bošnjačku kulturnu zajednicu i kroz druge kulturno-ovne institucije, tako da ja jedva čekam i da pozijaretim svoju braću Bošnjake, Torbeše i kod Struge i kod drugih. Ja ću vam ispričati jednu vrlo interesantnu anegdotu kad sam se ja osjetio prozvanim i pa malo i postiđenim prije nekoliko godina. Pozivam jedan telefonski broj iz Makedonije, ja se javim i predstavlja se čovjek i kaže da je političar, da je Albanac etnički i da živi negdje u okolici Prilepa i kaže, obraća se meni, to je bilo prije nekih izbora, prije nekoliko godina i kaže da li hoćeš da mi pomogneš na izborima. Kažem, ja te ne poznajem, ne znam ko si, privučujem za tebe i drugo, kako ja mogu u Prilepu da ti pomognem na izborima. Kaže, postoje sela Torbeška oko Prilepa i kaže, ja sam se njima obratio za glasove. Oni su meni rekli, ako te podrži muftija Sandžački Zukorlić, mi ćemo te glasati. Dakle, i on je došao nekako do mog telefona i tražio je da mu ja pomognem, da mu dam neku podršku. Naravno da je bilo veoma neozbiljno da ja dajem podršku bilo kome ovdje ili gotovo koga ne poznajem. Ali tog trenutka je to bila za mene jedna velika lekcija. Dakle, ja sam shvatio, osjetio sam se malo postiđenim da ti ljudi oko Prilepa znaju za mene, da mi toliko vjeruju, a da me nikad nisu sreli, samo preko medija, preko mojih javnih nastupa i da oni kažu jednom političaru koji tu živi, ako te podrži muftija Zukorlić, mi ćemo te glasati. Dakle, to je za mene bila velika prvo počast, priznanja, a isto tako i prozivka. I od tada sam ja pojačano počeo da se bavim pitanjem Bošnjaka u Makedoniji. Dakle, osjetio sam se prozvanim da nemam pravo, bez obzira što imam milion problema, milion izazova u Sandžaku, u Bosni, znate već kakvo okruženje imamo, ali bez obzira čovjek ne može da se zatvori samo u svoju kuću ili svoje okruženje i da onda kaže baš me briga za moju braću, sunarodnike, bilo po etničkoj ili po vjerskoj, umetskoj osnovi. Tako da sam od tada se pojačano počeo baviti i na raspolaganju sam. Ograničene su mi mogućnosti i vrijeme i omeđene raznim problema, ali znajte da u meni kao Muameru Zukorliću, kao mufti, sa sve svojim pozicijama i bez pozicija, imate brata, imate čovjeka kome možete da se obratite i kome možete da vjerujete. Ostalo, šta nam Bog da. Gospodine Zukorliću, čast mi je bilo da vas upoznam još jedno. Hvala i neću više da vam odzimam. Hvala i vama i najsrdačnije selame za vaše čitavce. Não,